Image Paodam yang tabiriba singbu ahan maktada Binita na taram nausa bagaloy na kurumjari. Hauzik Paodam asigi maroyo pau pijari. Waikhom Mani Girls College da hangliba Institution Quarantine Center da leiriba inmate singna irang horakre. Nauna miyoi tara manga positive oiduna Manipuri COVID-19 positive case sam hundrani thoi shukre. Loidana Delhi da mall restaurant amasung lai khurumpham sing hayengdagi hangadori. Hauzik mapungayo paulo birase. Thobal District ke District Administration Thobal na salaidina Waikhom Mani Girls College da hangliba Institution Quarantine Center da leiriba inmate singna discharge tobiro haina irang horakpadagi inmate singna center gi furniture thongnau kaya amadi main gate thugaikre. Center sa leiriba inmate kuntrahum dui manungda mioy ama test tobada positive lakpadagi irang adu horakibani. Positive oiriba mioy adu District Hospital Thobal gi isolation ward ta matam khara leiro matung center sida amuk thamlakibani. Mioy adu rims ta punabagidaba ngasi nungthil pung anirom tarakpada ambulance lakpo ubada khangaudana inmate sing yumda halagani haina irang adu horakibani. Center amada positive oirakpa yaurabadi lehoriba mioy sing makhatana content tawduna thamgadaba adu inmate singi pressure na kanbadagi inmate singi aiba sahi launara matung District Administration Thobal amadi Health Department ke ayaba amagaloyana yumda section na quarantine tawnanabagidama halankre hairi. Amaromda inmate singna masagi asauba phathaba ngamdaduna quarantine center thugairamba government property manghanba amadi akanba wahiwata kya sinakiba adubu mafam aduda duty tawriba volunteer sing amadi staff singi maikaidagi penda wafam kya su phangdonnarakli. Thobal District ke tongan quarantine center sing da leiriba inmate singbu COVID-19 test tawnabagidama District Hospital Thobal da hangduna leiriba sampling team gi staff singna lainaba amadi test tawpham oiriba mafam asi yamna hygienic oidre staff singna test tawbada khudong yamna chadre district asigi health department ki makok thongba singda wakacharaba su tabidre haina sampling team asigi staff singna phongdorakli. Ngasi District Hospital asta hangliba sampling team gi staff amana phongdorakpada lengakna order tholakpagi matungina mafam asa mathau toriba si team ahum thona khaidotuna duty tawgadabani team amamamda miyoi taruk leigadabani adumoinama hauji oina team A da Yaripo CIC Dr. Amadi staff manga aduga team B da supnagi staff ani khakna mathau tauri manpower gi awat palebana staff singa test ki dama swab logdabada amadi documents sing chembada awaba ama oiri masigi sumathakta test tawnabagi dama hangliba mafam asi hospital asi canteen gi mamangda supnagi pakhal ama khandoklaga semba maramna maigi khudong chadaba dressing room leitabana nupi staff singi dress hongpham leitaba running tap water gi khudong chaba leitaba chumnagi bucket tagi maksina duna khutsa hamhanba mask amadi sanitizer ningthina pibidaba amadi inmate sing purakpa matamda makhoigi leifam leitabana amadi makhoibu sanabinaba security su leitabana staff singna khudong chadaba kaya marum mayoknari. Laibak thibabana COVID-19 sampling team semnabagidama mamangda training pikraba staff sing amata hauzik mathau tawriba staff sing asigi marakta yawbo ude makhoi sing adu duty piroidaba oirabadi karigidamak training adu pangthokkribano haiba wafamsu phongdolakhi. COVID-19 asibu thenganaba hotnabada angamba thaudang logjage adubu tangai phadana sangba masaksing asidi pibiu haina sampling team gi maikaidagi mailinaba sing amadi lengaki pukning singsilakli. Nauna miyoi tara manga positive oiduna Manipur COVID-19 positive oikiba confirm case sam humdrani thoi shukre narambadagi phakibana miyoi yankhani thoi ni aduga active case na sam kun shukre ngarang numidang athengma phawada apunba miyoi tara manga positive oiki makhoi sing adu BRDL rims ta miyoi tara ni thoi positive oiki aduga BRDL Jennings na miyoi ahum positive oiki positive oiraba sing adu Thobal district tagi miyoi taru ukrul dagi miyoi manga kangpokpi dagi ahum amadi Imphal West dagi amani makhoi Mumbai dagi Delhi dagi halakiba ngangtani COVID-19 positive oiraba sing haksangi pibam phari makhoi rims amadi Jennings ki COVID care facility da thamduna layeng bagi thabak sathaba hokre. Kaksing District Police na ngarang drug heroin number 4 ni singnaba
ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯅꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯀꯣꯟꯅꯅ ꯐꯥꯔꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯌꯣꯟꯕꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯌꯣꯟꯕꯒꯤ ꯁꯦꯟꯐꯝꯒ ꯀꯣꯟꯅꯅ ꯐꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯉꯁꯤ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯗ ꯐꯥꯒꯠꯂꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯈꯣꯏꯗꯒꯤ ꯐꯥꯒꯠꯂꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯗꯨꯅ ꯑꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯑꯦꯁꯄꯤ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯀꯛꯆꯤꯡ KSS ꯃꯅꯤꯍꯔꯅ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯍꯥꯏ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃ ꯐꯪꯕꯗꯒꯤ SP ꯚꯤꯛꯇꯣꯔꯤꯌꯥ ꯌꯦꯡꯈꯣꯡꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯁꯥꯃꯛꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃꯣꯔꯦ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯂꯣꯅ ꯌꯥꯗꯕ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯕ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯁꯨꯒꯔ ꯄꯨꯊꯣꯛ ꯄꯨꯁꯤꯟ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯐꯪꯈꯤ ꯃꯗꯨ ꯐꯪꯕꯒ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃꯣꯔꯦ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯔꯗ ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯁꯥꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯗꯨꯅ ꯀꯃꯥꯟꯗꯣ ꯀꯛꯆꯤꯡꯒꯤ ꯏꯟꯆꯥꯔꯖ ꯏꯟꯁꯄꯦꯛꯇꯔ ꯑꯦꯟꯇꯤꯀꯦꯟ ꯁꯕ ꯏꯟꯁꯄꯦꯛꯇꯔ TS ꯔꯣꯕꯤꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯕ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯄꯥꯔꯁꯟ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯆꯥ ꯑꯋꯣꯛꯁꯤꯡ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯈꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ 9:30 ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃꯣꯔꯦ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯂꯩꯃꯉꯥꯏ ꯆꯤꯡꯖꯤꯟ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠ ꯒꯦꯠ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯤꯡꯅꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯅꯤ ꯅꯝꯕꯔ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯀꯦꯟꯗꯥ ꯕꯥꯏꯛ ꯑꯃꯗ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤꯕꯨ ꯈꯥꯝꯗꯨꯅ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯔꯨꯕꯗ ꯁꯥꯄꯣꯟ ꯀꯦꯞ ꯀꯨꯟꯗ ꯍꯦꯔꯣꯏꯟ ꯅꯝꯕꯔ 4ꯅꯤ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯎꯔꯝꯕ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯕꯅꯤ ꯐꯥꯒꯠꯂꯕꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯣꯔꯦ 1 ꯅꯝꯕꯔ 9 ꯕꯥꯅꯩꯍꯤꯡ ꯕꯣꯜꯁꯝ ꯑꯦꯂꯤꯌꯁ ꯊꯦꯡꯅꯩꯃꯣꯏ ꯃꯥꯡꯅꯨꯡ ꯆꯤꯡꯅꯩꯊꯤꯡ ꯍꯥꯎꯀꯤꯞ ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯂꯦꯡꯂꯦꯠ ꯍꯥꯎꯀꯤꯞ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯆꯦ ꯅꯦꯡꯅꯩꯀꯤꯝ ꯆꯍꯤ 39 ꯑꯦꯂꯤꯌꯁ ꯃꯥꯔꯊꯥ ꯅꯦꯡꯅꯩꯊꯤꯡ ꯍꯥꯎꯀꯤꯞꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇ ꯁꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯅ FIR ꯑꯃ ꯂꯧꯈꯠꯇꯨꯅ ꯊꯤꯖꯤꯟ ꯍꯨꯝꯖꯤꯟꯕ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯔꯆ 15ꯗ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯀꯦꯁ FIR ꯅꯝꯕꯔ 29/3/2020 KCGPS US 21B 29ND NPS Act ꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯐꯥꯕ ꯉꯝꯗꯅ ꯂꯩꯔꯛꯈꯤꯕꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯐꯪꯕꯗꯒꯤ SP ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯚꯤꯛꯇꯣꯔꯤꯌꯥ ꯌꯦꯡꯈꯣꯡꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯁꯥꯃꯛ ꯌꯥꯎꯅ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ INCHARGE AK ꯄ꯭ꯔꯦꯝꯖꯤꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ASI S ꯒꯣꯕꯤꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯃꯥꯟꯗꯣ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯇꯤꯝ ꯈꯔꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 4:30 ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯣꯔꯥ ꯃꯅꯤꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯊꯤꯕ ꯍꯨꯝꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯕꯗ ꯑꯔꯤꯕꯝ ꯅꯨꯔꯕꯥꯅꯨ ꯆꯍꯤ 90 ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕ ꯃꯨꯍꯝꯃꯗ ꯑꯖꯤꯖ ꯐꯥꯒꯠꯄ ꯉꯝꯈꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯍꯦꯔꯣꯏꯟ ꯅꯝꯕꯔ 4 ꯌꯣꯟꯕꯒꯤ ꯑꯁꯤꯠꯄ ꯁꯦꯟꯐꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯨꯄꯥ 99,910 ꯁꯤꯜꯚꯔꯒꯤ ꯆꯐꯨ ꯑꯃꯗ ꯌꯥꯎꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯐꯥꯒꯠꯄ ꯉꯝꯈꯤ ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯁꯥꯃꯛꯅꯁꯨ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯦꯔꯣꯏꯟ ꯌꯣꯟꯕꯗꯒꯤ ꯐꯥꯒꯠꯂꯛꯄ ꯄꯩꯁꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯖꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤ ꯐꯥꯒꯠꯂꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯍꯨꯝꯃꯛ ꯉꯁꯤ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯕ ꯇꯨꯡꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯊꯤꯖꯤꯟ ꯍꯨꯝꯖꯤꯟꯅꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯀꯁꯇꯗꯤꯗ ꯔꯤꯃꯥꯟꯗ ꯂꯧꯊꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤ पालेन साइड लेडीज अनीखक मोटरसाइकिल तोंग लापदगी पुलिस कांगुना चेक तब मखोगी मसादा चिंगो याब पोसक माकी जैकेट मनुंदगी सॉफ्ट कैप मनुंग यावबा ब्राउन शुगर मियोय अमदगी ब्राउन शुगर 10 अदुगा मियोय अमदगिना ब्राउन शुगर कैप 6 पुन्ना टोटल 10 खक अखोइना मखोगी पोसेसन रिकवर तौरे अखोइना फाव फंग ngамदबा नुपी अमा कोई सोरा मनिंग लेकाइदगी इसामक अमदी कोई डिस्ट्रिक्ट की कक्चिंग पुलिस की ओसी कोई इंस्पेक्टर AK प्रेमजित सिंह लोइनना मफम मदुदा चंगदुना माबो फाकी श्री सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट प्रशांति निलयम आंध्र प्रदेशना स्पॉन्सर तौरगा श्री सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की गाइडेंस मखादा श्री सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन मणिपुरना एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नर मोरेदा सेंग हवाई थाव थुम अलू तिलौ सिनी सिंगबा चान थना पोलम खुसिनरखिबा सिंग अमदी एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नर मोरेगी माइकैदगी सेंग हवाई सिंग यावना मोरेदा लैबा बिहारी माइग्रेंट वर्कर कयादा ngasi पोलम सिंग अदु यंथोखरे यंथोपगी थोरमदा एडीसी मोरे एल मणिकांता SDO इरेंगबम दिनेश कुमार SDC ब्रजेंद्र सु यावकी 165 टेरिटोरियल आर्मी टेक्नोपल डिस्ट्रिक्ट पुलिस इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन मणिपुर स्टेट अमदी 20 आसान राइफल सिंगना सेंग हवाई यावना चान थना पोलम कया अमदी मास्क हैंड सैनिटाइजर सिंग पोलम सिंग इम्फाल मोरे लंबीदा लैबा साइबोम विलेज की खुंजा सिंगदा मतेंग पांखी ngasi साइबोम विलेज की सिप की युमदा पांगथोकपा मतेंग पांगबगी थरमदा 165 टेरिटोरियल आर्मी की मेजर सोमोजित मेजर नंदित टेक्नोपल डिस्ट्रिक्ट पुलिस के ASP ऑपरेशन कृष्ण टोम्बी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन मणिपुर स्टेट के प्रेसिडेंट ओइनाम जोटिन 20 AR के मेजर अर्जुन यावकी साइबोम विलेज की खुंजा सिंगनसु खुंदा फंगबा मनामा सिंग अमुक कुदोल तमलखी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे थरंगा मरी लेना सोशल सर्विस एंड वेलफेयर एसोसिएशन थौबाल सवाना
नुमी हुमनी सुम चथरकपा ट्री प्लांटेशन कम सोशल सर्विस कैम्प ngasi थौबाल वांगमा ताबा डॉक्टर मनिंगी लंबीगी नाक यत सेंगदोकपगा लोयना लोइसनख्रे थौराम असिबु पांगथोकपदा चावना मतेंग पांगबीखिबा एमएलए ओ सुजकुमार टीएमसी वार्ड नंबर 1 काउंसिलर ओ इनाउतोंबी वार्ड मेंबर सिंग अमदी थौबाल फॉरेस्ट डिवीजन यावना तेंगबांग बिरकपा पुनामपु एसोसिएशन की माइकैदगी अपेनबा अमदी कायखुमनबा फोंदोरकली All Manipur Ayush Doctor Association amakhoi pe allopathic doctor singna phangliba sangda phanganabagi apam phongdorakli ngasi Kwakaitel Thosom Lekai Urban Primary Health Center da pangthokiba pawgi mifama da National Health Mission NISM gi Ayush ke medical officer Hijam Robindro na hai NISM gi makhada Ayush ke Emona sahi manga tara rongi masagi oijaba thadokna yamna kana thabak tawduna lakli handak COVID-19 pandemic sandorak padagi su Ayush ki doctor singna front line da COVID-19 warrior oiduna thabak tawduna lakli sahi kya kana thabak suduna lakpogum matungda su pangthokpam thokpa thabak kudimal paikhakhigani adubo Ayush ki doctor sing munam thabibagi amadi thawai bidabagi adum mayoknaduna lakli Ayush ki doctor sing asi COVID-19 pandemic asi thenganaba honabada तौरीब थबक खंगबीनबा लेंगा की पुनिंग चिंगसिलकली हिजम रविंद्र नमखा ताकिबदा आयुष की डॉक्टर सिंह लेंगाकना रेगुलराइज तौबिदुना अमदी एमबीबीएस डॉक्टर सिंह फंगलिबा पेगा मानना फंगनबीनबा लेंगाकता अपील तौरकली करिगुंबा एसोसिएशन तालिबदाबी पीबीदबा तारगदी खोंजंग चंगसंगनी हाइकी Manipur ki governor oirambatan tanai India Red Cross Society Manipur ki president oinasu thokpuramba Beda Prakash Marwa amadi society asigi hanagi chairman amadi vice president oiramba M Madhumongol Singana laikhidabada India Red Cross Society Manipur State Branch na awaw phondopagi mipham amangasi phamkhre mipham adon laikhidrabani mpham dai kai khumnabo utpoina mina ani tumina lepki Ziru puru ke saknai rabai ba angam jatung ziru na hokiba me kumapanda ikhang khangudana laikhidwa Union of Associations of Manipur Writers ki luploi singna awa phondo pagaloyana laikhidrabagi imung manungi awabada saruk yakre Bisnupur Ward number 7 de laiba laikhidrabagi yumda Union sigi Vice President Sarachan Thiamna lusingba mioi marina saba khongbu amasatuna ngasi Union gi members sina angam ba khaijinaduna lupa lising taruki tengbang pangbagaloyana laikhidrabagi mongphamda haikalekat tamdoi kai khumnabasu utkre khongcha aduda Union gi General Secretary Rakesh Naura amadi member ani Sobita Mongja amasung Mutum Devla su saruk yaki Upcoming Hero Haiba WhatsApp group asna Wangjing Tentha Kendra gi oina Health and Wellness Center Tentha da hangliba Community Quarantine Center da ayuki sakle nama pijakre ngasi gi tharamadu da group asigi members sing saruk yaki group asigi admin oriba Pratap Laimujam na haikibada mapandagi lakliba isilinau sing asibu puning thogat pamadi thona hapoina ngasi gi sakle asi pijabani haiki amadi isamaki yummakni khana amadi isilinau singni khallaga leiminana ba su appeal tawki Loyana Center sigi akoibada uzara suthaki Aikoi miyamna uzara tharibani haiduna pangthada thabagi mohta thariba khara du hingnaba hongnaba oina thasi haina Hana Minister Ramba BJP Manipur Pradesh ke spokesperson aduga Yaripo University College ke chairman Professor Dr. Nimaisan Luangna miyamda appeal torakli ngasi thawal wangkem hudom lekai da laiba Yaripo University College da college adugi managing committee na sinuna World Environment Day ga mari lena pangthokpa haira ujara thabagi thorama da saruk yakiba Dr. Luangna phondokibada Yaripo University College asi low paritare longi park chawraba campus amani masida sai kuding elepton tharakpa using asidi mapung marai phaba yaure masina maleng akoibe phibam ngakton thambada khara makhaidi mateng oinaragani miyamnasu sahi kudingi uzara tharibani haiduna pangthada thanari thariba khara du haunaba hingnaba honabiyu haiki College aduda hangliba quarantine center da leiriba inmate kunipan su uzara thabadu da saruk yaki makhoina thariba using adu tungda ningsingduna lehaunaba magi maming matha thaduna thetki Handak sahigi uzara satra chani parom thanabagi pandam thambada ngasi asi lehau kuntra manahi tara mayofa tara kekru kun haikru kun sorphon kun yongchak yankai pungdol kuntra awathabi jam yankai amasung lapu sam kun puna pambi jamri humpu thakre Hauze sabagi sang hengalakpa amadi nong tadabana maram oiraga mafam ayamada leiriba turel amadi pukrising Ising kangkibana maram oiduna khangabo kendragi miya amadi anirak lokpi tawriba longmi singdasu awama kyamaro mayok narakpa maramna ngasi Water Resources Department ke staff sing yauna BJP Manipur Pradesh ke former Vice President Thokchom Jadumani na haktengan satuna Mapitel Hills Range da leiriba Paodam Thobal Dam amadi Nongpoketel Manbi da leiriba Thobal Barrage dagi ising thanaba yengsinkre ngasi khongcha duga marilena TS Jadumani na haikibada hauze
कोरोना वायरस की लाइचन मरम ओइदना अवाबा कयामरुम मायोक्नरिङै चरे असिदा खांगाबो केंद्र की प्रजा मियाम अमदना इसिंग फंगदबगी अवाबा मायोक्नरकपना लौमीसिंग मकोकता खुद हापनरकपा अमदि सन फाउबा इसिंग थक्नबा लेरक्तबना मियामगिदमक डिपार्टमेंट का लोयना अनिरक सुबोइना इसिंग फिबम येंगबा लाकपनी नुमित मंगानी फाउबई मनुंगदा इसिंग थरकलगनी हाइबगी थाजबसु डिपार्टमेंट पीरे हाइकी COVID-19 असुक यामना वानरम मतमसदा अखोगी लौमी प्रजासिंग वाबा यादे हाइबा वाखलोंदा थौबाल डिस्ट्रिक्ट लेरिबा लौमी सिंगिदमक लेंगाक असिबुलु चिंगलिबा चीफ मिनिस्टर एन बिरेन की मियेंग मखादा अमदि महाकी पौतांग मतुंगिना इसिंग असि थानबा होनजबनी थौबाल डिस्ट्रिक्ट की केंद्र तरु असिदा इसिंग फजना फंगलगनी हाइबगी थाजबा सबचाना लेरे हाइकी COVID-19 की सिगुंबा अवाबक म्याम थेनरगसु अइगी प्रजासिंग सोइबि यादे कराइदा करिनोना होनबिरगा मान इंस्ट्रक्शन तौबीदुना मनपुर चीफ इंजीनियर एगारो विंद्रोदा हाबिरगा माकी मखाताबा ऑफिशियल इंजीनियरसिंग के यावना ngasi amkana sing thaba yabrana akoi thaba yare na pau mayamna lekai mayamna pibdigi lakchebani du sing thaba yabasi ngasi numi humni mang thane hai adu masi tharagadi akoi gi thawal disraiba kendra taruk sida sing chapchan phangani ngasi khongchadu da saryakiba water resources department gi AE Airamanandana haikibada thawal barrage da हाइगलकपा इसिंगी चांग असि नोंमदा 20 सेंटीमीटर दगी हेना हाइगलकते मरमदुना हौजिक लैरिबा चांग असिदगी नुमित मरीनिगी मतुंगददी इसिंग थाबा याबगी चांगदा यौरगनी हाइरदुना मियामना वानरिबा इसिंग असि सोइदना थाजरकलगनी हाइकी हुजु लैबा कई तांग तेट फौता लैबा एजेक्शन लेवल जे 799.16 नि अखोई हुजिक इसिंग थाबगी लेवल सिना 800 योकांदा अखोई इसिंग थागदबनी अदुना मसे खoi नोंमदा हाइगलैसे इंची कुन है हागलते अदुना मसी मतुंग निमित मरीनी मतुंग दी अखोगी लेवल से अखोई यौगदरना अखोई एक्सपेक्ट तवी अदुगा मदु मतुंगा अखोगी केनेन गी गेस हाइदोगा अखोई इसिंग थाबगी प्रोविजन नि हुजि लेरिसे अदुगा मसी हौकिबा जुननीदा भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की यूथ विंग भारतीय जनता युवा मोर्चा BJYM ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की लमदा मसक थोंग थौदांग लौरिबा टीवी चैनल अमगी ऑफिसदा अकलरिंग सिंगलदुना डेमोक्रेसी की मरी सुब युंबी ओरिबा मीडिया की मनिंग तंबदा खुद थिंगजिनबा हाइबसी बीजेपी अमसुंग मसिगी लुपसिंगी ऑटोक्रेसी ओबलिचा अदु उथोकपनी हाइना आइना थिंख्रबा कोरकोमन थादरक पचरल अमना हाइरी सेरोस मखाताना हाइरिबना मीडिया हाइबसी लेबाक अमा खुनाय अमगी एसेंशियल सर्विस की मनुंग चलिबा इंस्टीट्यूट अमो ओबतन फ्रीडम ऑफ ओपिनियन and freedom of expression हाइबसी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स UDISR की आर्टिकल 35 मयक सना प्रोटेक्ट तौरी हाइरी इंडिया से मालेंग मनुंग द ख्वाइदग चौबा डेमोक्रेसी चपलेबा अमनी हाइना मसाना लौजरबसु इंडिया दा बीजेपी की लेंगाकना डेमोक्रेसी की युंबी ओरिबा मीडिया बु फिजिकली अमदी मोरली ओट नैदुना अमदी अके अखंग क्या पीदुना मसिन मेंसिनदुना थंबीरी ममिंग चलबा मीडिया सिंगबु लेंगाक पाइरिबा बीजेपी ना सुपाई पैसिलगा मखोइगी माउथ पीस ओइना थंखरे हंदा चथाकिबा थौंग अदु इंडिया दा बीजेपी अमदी मसिगी खुंगलोइसन चथाबा ऑटोक्रेसी मोंग मतो अदु वेस्या लमदमगी मणिपुर कंगलै पाक्ता सुलेंगालिबा बीजेपी अमदी मसिगी खोंबुसिंग मसाई खुदोंग चाबा फंगनबा होटनबनी हाइरी मणिपुर कंगलैपा इंडिया कन्फ्लिक्ट नमथबीबा अमदी ओटपीने बिबेगी चिथेंग मरक्ता मियामदा असुंबा असेंगबा ई पाउ पीबगी थबक तौरिबा मीडिया हाउसिंग अमदी पाउमी सिंगाफमदा लुप असनै काय खुनो पिजरी ngasi मालेमगी लाइसत ओरिबा पेंडेमिक COVID-19 लांथेंनबदा मसागी पुंसी साफाबा अमदी खुदोंथिबा कया तुंगोइनरमलगा फ्रंटलाइन दा लांथेंनरिबा मालेमगी ई पाउगी थबक तौरिबा पाउमी सिलिनाउ सिंगाफमदा थागतपा फोंदोक्सरी हाइरी मणिपुर कंगलैपाकी ई पाउ संदोलिबा टीवी चैनल सिंग अमदी प्रिंट मीडिया की पाउमी इचिलिनाउ सिंगा पेंडेमिक असि लांथेंगना होनबदा कथोकपा अमग लोयना लौरिबा थौदांग सिंग लाइसर सिंग मरमदा मियामदा वखल ताहनबा होनरिबा थौराम सिंग रिपोर्टर सिंग पुनो पुथागपा फोंदरकले हाइना जेरो असिदा हाइरकली लैहो खुनाई कनबा लुप्तिन मास मीडिया सेक्रेटरी रोमेश थादरकपा जेरोलदा मणिपुरदा डिलिमिटेशन तौनबा लौखललिबा थौरांग असि लेपना पुनमकी अफाबा खोंथांग ओइगनी नत्रबदी असौबा इहो मगी सेम सानबा जेबाउ पीबगुम थोकनी खोंथांग असि लेपिनबा लेंगाके पुनिंग सिंसिंजरी सेरोसना मखाता न इंडिया गवर्नमेंट मणिपुर मियांगी नुंगाइरोदबा म थाजबा वाटपा थबक थोंग के असि ngasi फावबा चथादुना लागली मणिपुरना इंडिया तेंखिबा खुतिन असि ngasi फावबा मणिपुर मियामना निंगदोल पोमदुना लेरकली तिनसिनखिबा इकुइ कुइदिंगदा मणिपुर की कबो वैलीबु म्यांमार दा पिथोकी हिजम इराबोट कम्युनिस्ट की इहो मखा सथारकपदा लिसिंग चांपा हुंफुगी अंगनबा सरुक्तगी मणिपुरना इंडिया की निंग तमनगबगी इहो चथादुना लागली म्यांमार गा ताइनबा ngमखै वाथो हुजिकसु लोइद्री नागालैंड ताइनबा जुको बेलिन सिंगबा कयागी लेखाइ तादबी वाथोक लैरी आईएम इंडिया गवर्नमेंट की पीस टॉक ना मणिपुर की यामलबा लमगी सरुक क्या मांगनी हाइबगी मिपाइनरी
Hauzik pangthokani hayan tawriba delimitation ki thabak thoram LKKL na yaningdaba maramdi lising ani amagi aranbagi census report da yumpham oibadagini census asida delimitation tawba sungya yaroi tawnaba honaraglabadi miyangloyena khongjang jangsilakpa yai hairi Manipur Adventure and Mountain Biking Association Mamba na satharakpa mateng pangbagi saro amo inangasi humni sanba numita Mamba gi member cyclist singna koina satuna nomagi manama sing yonan jariba singda sanaba polam sing yenthokre sathariba lockdown samaram oiraga nomagi suraga jariba singna chan thakna polam singi awaba mayok nariba sida kharada oirabasu mateng pangbo ina hairiba campaign asi satharakpani hairi Delhi State Border Sing Hayengdagi amuhana hangdokadori Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal na haikibada COVID laisat loidri phawba National Capital da laiba miyoi singidama State Hospital sinda layangani mall sing restaurant sing amasung lai krumpham sing su hayengdagi hangdolagani haiki Delhi da laiba hospital sinda layang sathabagi matangda Delhi da laiba miyoi laktare henbana pirakpa suggestion mahakna phangle resident amasung expert panel na pirakpa suggestion sing ado State Cabinet na khanani naram matungda warep laukibani Indraprastha University ki Vice Chancellor Dr. Mahesh Barmana Chairman oiba expert panel na thasik loisilakpada COVID patient sing layengnaba ahenba phamung lising 15 rom thorang togadabani hairiba ahenba phamung sing ase lairabadi Delhi da laibana tabasing dasu hospital singda layengbai khudong chaba piba yagani hairi Bangladesh da Minister yauna COVID-19 nabagi masing amadi sibagi masing hangalakli Minister for Chittagong Hill Track CST Affairs B Bahadur Singh corona positive oibadagi Bandarbandagi Dhaka da laiba military hospital da airlifted tawrakre Director General of Health Services DGIS na haikibada hokyo pung kunmarigi manungda Bangladesh da fresh coronavirus positive ki masing lisingani chama chatret nipum doi aduga sikibagi masing ani phuni thoi ki lebak adu corona positive case lising humpu manga chatret mauda taru aduga sikibana sani pan marphuni pan sukre red zone oina lathokra pham sing amlapara jamtala ruparam lockdown gi makhada thamle hairi pham sing astagi miyoi kana amata su mayumam dagi handolai dabani atopagi miyoi singda red zone manung salakpasu yaroi haina Narayanganj district ki local administration order ama thokre hairi pham si sayol ani chanagani haiki Union Civil Aviation Minister Hardip Singh Puri na haikibada May taruktagi ngasi phawada flight chahum yankhai romna Merebaktagi India masali sing humpumanga hena purakre lebak manungge oinasu domestic flight sing lising tare lom passenger lak taru hena makhoi gi panthung pham yongnaba purakre haiki passenger lising humpumanga sumna marpu puduna flight chatru humdra marina lebak astagi mapan lebakta pukhi Minister Puri na makhata na haikibada ahum suba tangkaki oina flight chahum daramathoi hena Bande Bharat flight service toba hapjinki Hauzik aroibada maro pam kana pijari Waikhom Mani Girls College ta hangliba institution quarantine center da leiriba inmates singna irang horakre Nauna miyoi 15 positive oiduna Manipur ki COVID-19 positive case sam 102 shukre Loidana Delhi da mall restaurant amasung lai krumpham sing hayengdagi hangadori Ngasigidi Paodam pijaba matang ngase loisinjare miyeng tabiri basing khurumjari